بله تماشاوان هیجا و بابته و راگهاندنین روبرت فورد امیل گل بریز منال حسکوش رو بکار سیاسی گنگ شبکن که ج سوید بریاسکای بل گل منه بریز زمات باش به از راپورت داوی پرسکشته بکم شروع بکار سیاسی دبینن که پیاده بوهانه و حنجت جبو ترکیه هلا که ایریش عفرینه بکه نرین آتل سرویه که چیه؟ دەستپێکە دەڕێز و سلااف ji بۆی وا و هەموو تەماشەوانێ وا و ئەز هێریشە رێجیما تورکیە لەسەر عفرینێ ئەم شەرمەزار دکن بەڕاستی هجووم کۆڤانە و تێ سەبەبێکی گۆ ئەم بێژن دوارێ خویایی دەتونە بوو لێ لەسەر پرسا تا تشتێ گوتنها پرس دکێ و پەیە دێ بووتە بله دەنگێم تێوە یان نا بله مامۆستا دەنگێتە باش دگهێژە دەنگ باش دگێ یعنی ji بۆی خاطرê pirsata divê derêda wekî insanê Kurd demago em siyasetê bikin divê em siyasetê jî qebûl bikin îro PKK di astê nav netewî de di ji aliyê dewletê mezin weke Amerîka weke Rûsya weke Yekîtiya Hevgirtiya Ewropa ji aliyê hemî kesî ve têta binazkirin weke grûpek teror دماغو حمید دنیا دبیجه PKK گروپک ترور یان جی پارتیک ترور ام نه وک کرد ام بیجن وک دیتنی دولت عالمی دولت مازن ازلهز ایرو د دوري دا او توره دعيني وقت دا دماغو پیده درد کوي میډیا دبیجه ام نه بشک PKK نه له دعيني د وقت دا ته وینه او جلان آل PKK لکوبانه لعفرینه لقامشلو دهلده جبلی وینه جی مراد قریلان سرکرده PKK داوی نامه خود هویا سرکفتنه جهازین خوره لعفرین خوست افجی تکازیه که کوگریدانک نابره هر دو آلیان ده هیا او آخفتنا قرأ ایلان باش ملی گهدار کر او آخفتنا قرأ ایلان مخابن هکر گوه کمروف براستی خوشک لی گهدار بکه او بخوشی که وکا شرعیته که ده رژیمات رکی گوه جیموی عفرینه بکه یعنی وکا بویسیت خید استواده ده بیجه املورن امن خودی بریاره را لی بعینی وقت جی ده بیجه ما تخطری لسر ترکی تنیا و ترکی ند بنت خطریته ده یعنی تج آلی کی ود بیجه گروپ عمل ورو تد آلی کی بیجه تبی او هجومات سر عفرینه تسبب جرهینش برگو خطریات لسر ترکیه تنیا لی امورنا پرسا اساسی چما ترکی هجوم دکی انها سببه ترک هجوم دکی او سبب کی دیاره لیستگک ناف نولتی تیده کرند نقبینا دولتا دلی پیده بخوا حتی مشید اوروپا دا ده ام بخال مشک ما هبو هاتن مشا ما خرا کرن وینه او جلال هلدان آلی پیگه که هلدان یک تشتیج بوی عفرین دستیواده تونبو لألمانیا هشتن گو پولیسا ملت خست مش خرا کرن حمود بن و کریاره چود و مخابن و دستک بکنه دسته ترکاده دبیجن و املورن ام زلامت قندیل نزلامه PKK نورن هجومی ما بکن چما وردکن چما وی سیاست دمشینن دباورگیم تج نه PKK وکری خستنه کرد سوری وی اوایدی که او کسی گو ایرو بریاره ددنا پیاده اون ایگو وی واتشتانا بریو دبن و يعني وكي بريات سيرو جال قامش لول تاخا هليليه دسر خزانه آوي ريا گو آوي دي باجير صورتي او جلان الهمبري تركي الورجي كه هلدابون و براستي يعني مروب ايدي دميني لفيدر سكيني يك چي بيجي باشه ما مستمنال دما كو قريلان دبيجه اگر ايريش هات السر عفرينه او انقره بروخينه و تنها طرف تاریان جیت کارودانک فرمی جالیه وان ول باکور کردستان نهاتیه کرن بهور کجمه گو از اشترى بين مظمان جگرتنا او جلان هشته نه سال هشته حتی وک ایرو به مراد قرا اعلان چند جارا در کتیا يعني مراد قرا اعلان ايرو لجم ملت كرد مخابن بونا مينا محمد سعيد صحاف دماغ امريكي كتون لافا بغداد دجي كي هيجي دغو امي وانا تيبن جو هاجر تشتك بو جلان بيمي انقره شوطين هاجر بغداد نزيكي كركوك بيمي خنا ناف جلوكك اگردا هاجر نزيكي عفرين بن امي تركيا سرسري خوره لينن و يا داوين ها فيديو بريا دروجا دبيجي تو خطريات لسر تركيا تونه غرك تركي هجومي عفرين نكربانا يعني قرأ إيلان إيدي قوتني وينا نمات قيمتي تين بخابن نمات باشا بالذكرنا
آلین PKK و نین عبدالله اوجلان ده خونیشاندان کل سرانسری اروپا هاتن لدارخستن هر وسا ریگرتن لپیش لدارخستنا خونیشاندان لروج آوای کردستان بتایبتی از بحثا هر دو خوجهین گرکه لگه و پکروان نصر الدین برهک دکم که وکو امزانن پیده گف لوان خوار لسر کرده وان خوجهیان خوار که اگر درکبن خونیشاندانان جبو پشتوانی عفرینه او وان نفی بکن جبو روش آوای کردستانه لگوری نرینا تمام مستمنال او یکته چواته او یکته توی واته گو ایدی انجمنا ایرو کردی او تمثیل پرسا کردید که دواره سیاسی ده تمثیل فکری نتوی کردید که دواره سیاسی ده و ابنا آلیه و جهه قدغه کرنه چناب افبت کاری رابن جبروی که جی که دهنه خو بدیه ده دمه دیای داد پر شرع انا کسی دکن بیجن انا کسی به بریاره لدیجی هریشا لسر عفرینه لج آلیه دی ترکیه وجی که حواله انا کسی قدغه دکن گو چالاک یه خرابن بمشي خرابن قاربن او جي كي بدنا خويا كرن او لدجي في هجوما لسر عفرينيا افنا جبرغو او اجندا جو جوارتي او اجندي بكارتين يعني اوانا دوي ملتي كرد استي خوي نتوي ندي خويا كرن مساله دا او بدنا خويا كرن مثلا لما مساله كرد يجبر انا كسي فرسا كردي ايدي خويا كرن او وينا ناخوازن جو افدر كبي حولي او توازن او ثاني تشتيغو او توازن بيك بينا باشه ما مستمنال هنکس دبیجن که اگر هیا تشتیل عفرین رود دجی ریکفتنک نهینی با لسر ویا که تشتی دبیجن بگومان جبر که اتخاذن في در النقطة که جوار زلال بکن بین مزمان بری هجوما نوزده ویمه لسر عفرینه بری وینا لحميميم دهمبرا دنافبرا جنرال روسي دا وبحاضربونا سيبان حمو رونشتنك تشيبو جي سيبان حمو خاصتن قوتن دويت عفريني بسبيري ون بسبيرنا ريجيمي او يقوتنا ام ناس بيرن وميل برخو بدن او هاتنا خاپاندن دگوتن بلكي امريكا اي هلوستك ديور غريلي اواني كاريبو سياستا امريكي بگشتي بخين الو اليا وانا سكنت في مساله دوت طلبانا قلت زي اليا سكنه او بخوا مثلا روسيا ايران ريجيم وتركا بهدوره دوري كردي بگشتي و اوبوزيسيون بگشتي جي تسليمي ريجيمي كرن جبر افتشنها ايرو تي خويا كرن يعني ايرو بيتر زلال دبي مثلا قامش لوجيكيتي ده وحبو دوري سوريا جيكي ادمد دناف دنا يعني چه السيناريو البيش عفرينه ما مستمنالو بيرا دستكرنج بو ريجيما اسد؟ مازي ام حميد زانن ام خنا خابين جو ايرو تركي هزاد دوات حلفي ناتو ديا جاليه عسكري با بله وبيشتي دهروج ام ايرو كتن روجا دهاج شري د نقبيناوي وهزي باراسنا قاليان سوريا ديمقراطه حتى ايرو هي تركي نكت يا عرضيدا راستا هناك دورا دج آلیه جندرس و یانجی که آلیه راجو و یانجی که آلیه امبیجن چیای او چه دبیجنه د چیای فرسایا دا یانجی که فرسا خاتون یا دوی دریدا هناك دوی دریدا کتیه وی دریدا بس حتى وك ايرو تشتي وي كتنا دفريده تشتي وي ايغو مخابن مدغو بلكي بنافي جيشي ازاتن جبهه النصره بيتش درع الفرات بيشفا اف تشتنا تشتي جو ايرو دستي عثمانيات لنا عرضي خط ديروكا باب وكالي خوشبير كرن بيچاو بدستي عثمانيات اعدام كرن حتى ايرو ترك دهروجا ونكر نكت بينافد نهتا تركات تي دتونه درماس بي شرق د سينوري عفريني دو تركا دجبر گند دناف حدودنا گنده روج آوا وباكوري كردستاني دناف حدودنا بدريجيا 6 كيلومتر شرط دفرا حدود تذكرن ندر باسي نافا عرضيد بونا يعني حتى ايرو عفرين وكا عفرين بخوا نزيكي عفرين نبونا د گندادنا د مسافتا ام بيجن و 6 كيلومتر دا جانديرسي حتى تبقي راجو دوا گنداديا ترك دخوازه بفي فشارا خوا او مجبور بکه گو ایدی تایید باکرن او خود راستیه ده باکر رژیم گوره تسلیم که رژیم تسلیم نکر جبر رژیم و ترک خوازن هیجی پیس وانا بهتر بدنا عرده و باش قلس بکن بیشتی ویدی او بخوب خوشکایی قام شو کو بانه جیبی کرم کن فهم بکن انو تپش جواره تونه یا تشتی گو درباس بو ام جواره بیجن ایرو سیاست بویره گید بید و قبول بکن باشه دوی درباری ده تبحثا رکفتن دنابرا رژیم و ترکان دکر باشه رول امریکا چیه بتایبتی اگر ام گوه بدن داخویانی آن جراگهاندن روبرت فورد یین وی داوی بلاو بونه کد بیجه
شاشه کو پیاده باوری بامریکای بکه و اسد بهیز به اسد بسرکتیا و همی سوریه کنترل بکه و بچه قامش لوجی بێگومانش دەست پێکا شۆڕەشات سووریێ و حتا وەکە ئیرۆ ڕۆبەرت فێڵ پر جارا درۆژنەمادا گەلک جەهادات دیتنێ خۆدانە خویاکردن یعنی ڕۆبەرت فۆرد خۆشی نەجهێ باوەریە لێ کەسێک سیاسیە کەسێکی سیاسیە گو ئیرۆ سیاسەتا ئەمریکیش مە هەمی کەسی بێتر فێم دکەش بەر ئەو بخوا یەک زلامێ دەولەتا ئەمریکی بوو درۆژلاتێدا ئەمریکا هەلوەستاوێ تونەیە نەزەلانە ئەمریکا تو دەرمانە گوت کەساتەفێ دەرش بۆی کووردا بپارێزم یانجیکێ پەیەدێ بپارێزم یانج دەڤەرا کوردی بپارێزم پرۆژە ئەمریکی ئیرۆ درۆژهلاتێدا پرۆژە قوندایە ئەس باوەڕ ناکەم گۆ بسەرکەوێەوە کە ڕۆبەرت فێرجی ئانیتە زمان پرۆژە ڕووسا بێتر بپێش دەدچێ و ئەف بەرژەوەندیە ئەمریکا دەژ ئالیکی دیترکی بێژ ئالیکی بێژبەر محوەرێ شیعە محوەرێ ئیرانی دەما گۆ بسەرکەوێ بەرژەوەندی و قازانجێ ئۆروپا و ئەمریکا مەسەلێ بێتر هەنا جعالیە کرین و فرۆتنێ نەژبەر گۆ ئیرۆ سیاسەتا فەبریکێ سیلاح ئەون ئێگۆ حکم دکن ئەو ئێگۆ ئیرۆ سیاسەتێ برێ بەدەن و ئەو دخوازن گۆ شەر دەڤەرێدا هەبێ و ئەو دخوازن گۆ ئەف سیاسەتا گۆ ئیرۆ ئیران بپێش دەدچێ بێتر بپێش دەهەرێ ژبەر بێتر بەرژەوەندیەوە پێکبێنێ سپاس بۆ نەرین و شرۆڤەیەن te ji Swêdê Brya Skype şrovekar siyasî Menal Hisko tu li gel me bû.